Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba B-Info News mu nkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu ca gatondo turigenekerezo gicenda ukwezi no kwa gatanu uri mwaka wa 2025 muri amakuru yacu turaje turabiri hamwe ingingo zigera kuri zibiri aho hari abasisanguza bagiye batandukanye bagera kuri babiri baza kutubwira ingingo imwe ndetse bayidusobanurire mu buryo bwimbitse. Inkuru ya mbere zo kuyagira hamwe turaza kuyagira hamwe inkuru ikirasakara ivuga yuko Habyarimana asigwa n'uwahoze arongoye igihugu cy'u Rwanda Juvénal Habyarimana yoba ari mu gihugu cy'u Burundi, nubwo abantu benshi batariko barabivuga. Hari amakuru ariko arasakara yemeza neza yuko uno musore canke uno mugabo asigwananye n'icubahiro igihugu cy'u Rwanda Habyarimana yoba ari mu gihugu cy'u Burundi. Turaje turabire hamwe eske n'ukuri canke n'ububeshi muri kino kiganiro turaje tubabwire muri kino kiganiro. Kandi turakira umutumire adasanzwe kuva mu gihugu cy'u Rwanda asanzwe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho asigura kubijanye n'amagorwa canke ububabare n'uburibwe Perezida wabo Paul Kagame agiye kugira, ndetse na Joseph Kabila wewe yamaze kuba afatirwa buri kimwe cyose afite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazu mu mabanka amakonti yose yaramaze kuba afungwa. Aha naho ne tutibagiye Perezida w'igihugu cy'u Rwanda nawe yaramaze kuba afatirwa bino bihano, adashobora kugenda yidabagiza muri Amerika nkuko yarasanzwe abikora. Ibi byose biri muri kino kiganiro twabateguriye, mu nkundiye mutega amatwi abiri kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa nyuma, mwumvirize kubijanye na Joseph Kabila na Perezida Paul Kagame, ndetse mwongere munumvirize kubijanye n'umuzo canke n'ibiko biravuga yuko Habyarimana yoba ari mu gihugu cy'ubuntu. Fyone subscribe nyo turabikora, fyone like nyo turabikora, hama tubandanye twagura umuryango munini wa B-Info News. Kurikirana ibiganiro vyacu chaque jour, abari mu mpande zose zigize isi, abari mu mpande za muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada, abari muri Aziya, abari muri Europe, abari muri Afurika, bakomeje kudukurikirana na cyane cyane mu makuru ya karere, na cyane cyane mu kubabwira uko ibintu byifashe mu kano karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze mu kino kiganiro kugira ngo turabire hamwe amwe mu makuru agezeho n'ubusesanguzi bijana kubiriko biraba muri kino gihe mu karere k'ibiyaga binini. Bakunzi bacu, nta nkeka iyo umuntu nk'umuntu yobaza wari we wese ati mu karere k'ibiyaga binini qui est tenté de déstabiliser la région de Glalak, ninda ari guteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga binini. Ndabizi neza yuko naho wo bibaza uri muri Amerika yo kugira ati dans la région de Glalak il y a les terroristes rwandais qui est en train de menacer d'agresser la République démocratique du Congo. Aho woca hose haba muri Aziya ukabaza uti ni bande barimo barahungabanya amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini, bakwira ati ce sont les terroristes rwandais RDF M23 qui a le chef Paul Kagame. Nguko rero ibintu byifashe mu kano kanya, haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Europe, muri Aziya ndetse no muri Afurika. Akarere k'ibiyaga binini barazi yuko kagwaye kandi kagomba gukira mu misiri imbere. Muti rero bimeze gute? On est en train de préparer uko amahoro n'umutekano agomba kugaruka mu karere k'ibiyaga binini. Donc dans ce sens, le président Paul Kagame, dans l'avenir très proche, nous sera pris président du Rwanda. Kubera ko akarere ntikagomba kuguma mu mutekano muri insécurité kubera inyungu d'une seule individu. À cause d'un seul individu ariko aradestabiliza akarere. Abantu amamiliyoni barenga miliyoni amajana ngo bagume basufra dans l'insécurité à cause d'un seul individu. Uko rero amanama atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bihugu bitandukanye nka Europe,
barimwo barategura uko Repubulika y'u Rwanda igomba guhinduka, hakaza regime shasha. Kandi aba bazungu baramaze kumenya ko umukenyuro bakoresheje ubwa mbere mwa kino gihe utagikunda. Mutu mukenyuro bari barakoresheje n'uwiki. Mu mukenyuro abazungu bari bakoresheje bari bashatse ko ubutegetsi aba mwa kano karere k'ibiyaga binini mu bihugu byose hazotwara bari donc ngo abari muri abari minorite. Mu buryo bateguye n'ikintu bijya bintu bise bakoze mu gihugu cy'u Rwanda, ya jenoside bakoze mu gihugu cy'u Rwanda, mugaba akayishira kuri majorite kugira ngo yitwe ko majorite yagombye guhonya minorite. Rero uwo mukenyuro baramaze kubona neza ko abo bahora bibaza ko ari bijuju uno munsi ahubwo baramaze kubona ko nabo atari bijuju. Nico gituma haba muri Europe haba no muri Amerika bamaze kubona neza ko nta mpamvu yo kubandanya bashigikira bamwe ahubwo irifo yuko mu karere kose habaho amahoro, kandi amahoro agomba kuba mu gihe bemeye ko la majorite bashira ibintu mu ntoki, kuko ntibokwa akarere niko kwama karimwo ibintu nkabijya tubona mu Rwanda, aho umuntu umukuru w'igihugu aba nk'Imana mu gihugu, ku buryo uvuze ibyo adashaka aragafuni mu mutwe, ku buryo uvuze uko we uko batavyumva aragafuni mu mutwe. Ivyo nivyo bigomba guhagarara mu karere na cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kubigaruka ko mu mpera z'iki kiganiro. Habyarimana ariko aragendera ibihugu bihana imbibe n'u Rwanda. Yahereye muri Kongo aho yahuye n'abanyacyubahiro batandukanye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta minsi myinshi iheze mvuze ko mu makuru ware muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bihugu rutura baramaze kugena uwo bazoshigikira nk'umuyobozi uzasubirira Paul Kagame, qui est le fils de l'ex-président du Rwanda Juvénal Habyarimana. Son fils est Habyarimana. Sera le nouveau président du Rwanda, le successeur de Paul Kagame. Les Rwandais, inkotanyi, intore, que vous le veuillez ou pas, Habyarimana sera le nouveau président du Rwanda. Parce que ibimenyetso mwatanguye kubibona. Uku kugendera ibihugu bihana imbibe n'igihugu cy'u Rwanda ni diplomasi yo kugira ngo agarantise qu'il y aura la paix hagati y'ibihugu. Murabona yuko yahereye muri Kongo kubera ko frontiere y'u Rwanda na Kongo niyo frontiere nini u Rwanda rufitaniye n'ibindi bihugu. Frontiere ndende ni y'Iginya Kongo, nico gituma yahereye muri Kongo. Habyarimana biravuga ko yakiriwe na Perezida Evariste Ndayishimiye dans le même but yo kugarantisa qu'il y aura la paix hagati y'ibihugu. Muriko murabona ku mbuga zitandukanye z'abanyarwanda iki bya binyamakuru biva bariko barategura ngo iyi genocide. Nta genocide iri kirategurwa. D'ailleurs n'ivyo bintu vya genocide nuko bavyubakiwe n'abari bagomba inyungu muri ibi bihugu byacu. Rero kugeza isaha izo nyungu ntazo barimo barabona ku ico gihugu, bariko bategura ahubwo guhindura ivyo bononye. Mu gihugu cy'u Rwanda harabaye genocide, ariko iyo genocide yabaye y'abanyarwanda, ntabwo yabaye yabo
y'umugwi umwe kuko hishwe bose. Niyo gituma mubona mu Rwanda abantu bafise ico bazi ku byabaye, bazi ko reyerema atari genocide y'abantu bamwe yabaye, ahubwo yabaye y'abanyarwanda, bariko baricwa. Muriko murabona bagenda baricwa mu gihugu cy'u Rwanda. C'est la réalité, on ne peut pas fuir la réalité. Ntushobora ukuri yo kuhari, ntushobora kukuzimya ntibikunda. N'abazorara barica, n'abazorara barakibagura, barakubita ubufuni, ntibazokwigira bashobora kuzimya ukuri, kuko ukuri n'umuco, kandi umuco ntushobora guhagarikwa mu mwijima. C'est la réalité, nuko ibintu bimeze. Rero nta genocide iri kirategurwa, kuko nta n'ubwicanyi buriko burategurwa, kubera ko ingene mubona bakuru b'ibihugu ba Kongo n'u Burundi bagerageje gukora ibintu mu buryo bizorangira mu mahoro. Paul Kagame yashaka intambara ariko barabimwimye. Rero no munsi agomba guhera nk'ifu y'imijira. Kongo iyo baba bakeneye iyo ntambara baba barateye u Rwanda. Iyo abarundi bakeneye intambara baba barateye u Rwanda, kuko amabi n'amabwabwa iga regime y'inkotanyi maze gukorera abarundi, maze gukorera abakongomani, u Rwanda baba bararugize amatongo. Nta ugomba gukosora ikosa, ntukora ikosa nawe. Ahantu muhatahure neza. Nimba muriko murabona abanyarwanda bariko baradumisha ngo u Rwanda, ngo Burundi bagomba gutera u Rwanda, c'est faux. Nizanduru zabo iyo babonye abantu bamaze kubakenyura, bari babibaza ngo nibo bafise ubwenge, bagasanga bwo ari abantu basumvye ubwenge, baca batangura kugomba kuvuga n'abo bantu kugira ngo abantu bumve nabi. Kuko iyi minsi mubona bariko bagira propaganda ko Burundi bagomba gutera u Rwanda, naraba bari emission bashaka gushako kudiaboliza bu Burundi, kugira ngo ibindi bihugu aha kumva ko u Rwanda ariko ruro destabiliza karere, ariko ruriko rutera terrorisme mu karere, bumve ko ari Burundi. Oro abantu bose le monde vigira, ubisirabona ubikintu cyose kiriko krispasa. Naha ndiko ndakorera ibiganiro, hari amasatirita ari karambona, ariko arumva nivyo mvuga. Rero ibintu abanyarwanda dizi conspiration z'abanyarwanda ni mu vyihoze. Nimuzoshobora kuvuga ngo ubu uno munsi ngo banaka bakoze genocide atayo bakoze. L'exemple niyo muri Minembwe hariya mu Banyamurenge. Isi yose mwarayikuzungurutse murementanya ngo barimo barakorerwa genocide, ariko tukabona ku makamera ahubwo Abanyamurenge nibo baza kuvuga ati ako kagwi ndiko kariko anakagwi ka bamwe bari corrompi par Paul Kagame, donc bari corrompi bahawe biturire n'inkotanyi kugira ngo bazisambasambire. Ariko nta genocide iri kirakogwa hano, ikogwa n'abarundi n'abayefagisi. Rero ngugu ko urugendo rwa Habyarimana ariko rurakurikirana, nuko ari karategura diplomasi n'ibihugu bihana imbibe n'u Rwanda kugira ngo mu ntwaro yiwe baze babane neza, haze haba amahoro, paske n'ibihugu rutura birakeneye amahoro mwa kano karere. Kuko umukenyuro w'intambara barabonye ko abakozi babo, ndavuga Museveni na Kagame, nta ntambara boshobora gutsinda. Hamwe bavuze bati tugombe tugwane kuko nugupfa no gukira. Nico gituma mubona baciye bavuga bati Monsieur Ndashimiye, Monsieur Felix Tshisekedi, ni mutureke gatoya tubereke ico twikorera. Nico nta kindi mubona barimo barakora, ni bijya bihano bigamije kubanza gutera ubukene mu Banyarwanda, ku buryo bazosigara babura n'igitoro cyo kujana mu ntambara muri Kongo. Yo gituma mubona mu Rwanda nta yindi objectif ya kujya bura y'igitoro mu Rwanda, nukugira ngo babanze bacinguvu n'igitoro cabo cahora kija muri Kongo mu ntambara mu baroberi, kidasubira kuboneka ko igitoro kija muri Kongo mu ntambara mu baroberi kiva mu Rwanda. Ngukwirera ibintu byifashe, narababwiye ati mwitegura isenyuka ry'ubwami bw'abahima. Rampire hima yaramaze kuba eshuwe, yaramaze kweshuwa. Na hantu na hamwe bazoca kugira ngo basubire kubaka bijya bintu.
ubutunzi bwabo deja. Joseph Kabila muri banki y'abasuwise bahabrokeye miliyaridi 3 z'amadolari akabasuma. Abasuma barivye amafaranga menshi cyane. Yo gituma mubona abaguru wo bashaka igisirikare ca Kongo batanga amafaranga yose 10 miliyo $10 duhagace kanaka. Doko bafise amahera ko nivyo bateguye kugira ngo baze bagura abantu. Ariko Murundi ntagugwa. Nako batagerageje guha amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari Perezida Evariste Ndayishimiye ariko yababwiye ati no. Sinzohemukira abarundi, sinzohemukira abakongomani, sinzohemukira karere k'ibiyaga binini. Muri urwo rugendo rero rwo muhunga sigajari Juvénal Habyarimana muzomubona no muri Tanzania. Muzomumva ko yakiriwe no muri Tanzania parce que c'est le nouveau 06 c'est le Paul Kagame que vous le veuillez ou pas biramaze kugaragara uko rero zinjira mu Rwanda bizi leta zunze ubumwe za Amerika ko nizo zapanze uwo mukenyuro parce que bavuga ngo imboga mbi ntiziva mu isahani. Rero bene gushira imboga mbi mu isahani nibo bazoza gukuraho nyamboga mbi. Namba barirani ko niko umugani niko babivuga ngo imboga mbi ntiziva mu isahani. Rero bazana kaziri, bazana umuteroriste, bazana umwicanyi. Rero ahuko bigeraho bigera ibintu bikayangara bavuze bati tureke tuze twikurira imboga mbi mu isahani kuko nitwe tuzi ingene tuzobigenza parce que nitwege twubatse nizo twateza izo mboga mbi. Abanyamerika nibo basizeho ubutegetsi bw'u Rwanda, nta muntu yo biharira. None nibo bagombe bagira iki bakure izo mboga mbi mu isahani. Nuko ibintu byifashe ntagira umuntu azobahenda ngo Burundi ngo bugomba butera u Rwanda guhiga yiki igihugu kitagira n'ubutare atana kareminiere bafise basi ivyo badonka byose babikura muri Kongo. Igihugu cuzuye inginagina cuzuye iki kubera ko mu Misiri imbere ibihugu bizoba bisabana neza hazobaho integration regionale aho ubutare bwa Kongo ibihugu bizobeneficia ibihungu bihana imbibe nabo bazokunguka uko Kongo iratunze. Amerika ntizomara ubutare bwa Kongo cyo gituma n'ibihugu bihana imbibe n'u Rwanda navyo na Kongo navyo bigomba kubeneficia kubwo butunzi kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagire mu karere. Muga mu gihe hari insiha z'inkotanyi ziguma zica abakongomani ziteza umutekano muke, amafaranga zirose za kugura ibigwanisho ngo zigomba kuguma zirasa, ngo zigomba kugira umugwi w'iterabwoba kugwanya Burundi, ngo zigomba kugira umugwi w'iterabwoba kugwanya Tanzania, ngo zigomba kugira umugwi w'iterabwoba ngo kugwanya Kongo, Ubuganda ndetse n'ahandi. Ivyo bintu ntabwo bigomba kuguma bishinze imizi mu karere k'ibiyaga binini. Abantu bagomba kwirukanwa bakavanwa mu karere amahoro akaboneka. Niyo procedure niyo projet hari ibihugu hari nka leta zunze ubumwe za Amerika. Cyo gituma babona barimo barabakwirikirana iyo barimo baraja hose. Nguko kwirera ibintu vyifashe, nguko kwirera ibintu bigomba gukwirikirana. Ko jari Habyarimana zinjira mu gihugu cy'u Rwanda ntaje turamenya mugabo turazi ko iyo projet ihari kandi imeze neza. Leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yarabwiye Kagame ko celui qui va violer l'accord de Washington subira des conséquences. Ce sont les conséquences qui va tomber sur le régime génocidaire FPR inkotanyi. Ciao bakunzi bacu bakunzi ba Burundi etanu ikiganza jari Habyarimana n'amahoro n'ubwumvikane nta genocide rikirategurwa nta bwicanye burimo burategurwa nkuko abazi ubwicanye ingene bukorwa baguma baburirimba ngo ubwicanye burya muze muraba abantu baguma baririmba ibintu by'ubwicanyi nibo babikora. Muraba abantu hari kwishwa mu Rwanda bazira ngo bavuze ko no mu Rwanda abahutu bapfuye.
muraba abantu ariko barazira kugomba doko abifuza reconciliation y'abanyarwanda bahuta batutsa batwa bose bakabakanama rimwe barimo bagenda bicwa ko Paul Kagame ntagomba abantu baza gutuma abanyarwanda bagira ubumwe hagomba kwamirya nduru hamwe nkumbura ibintu bikomeza kuyangara rero nico gituma muzobona mwakino gihe abanyarwanda benshi basa n'abamaze kuba bari traumatize uno musi u Rwanda rugeza ahantu udashobora kumva umuntu atwenze mwebwe uko twe nko mu Burundi uzabumva nko mu muhanakana k'abantu ngo hehehe intwengo yabishe mu Rwanda haca hazi igipolisi n'igisirikare kubabaza ngo muri ko mutwenga iki why murumva igihugu cy'u Rwanda kigetse ni igihugu mengo cama muri deye cama mu kiriyo cama mu kigandaro nta munyarwanda numwe ashobora kubahuka ngo atwenge nyene nkuko nshoboye nkuko nakunda bibasigurira igisoda n'igipolisi baca baza eske muri ko mutwenga iki babatsa donc niko murabona dictature iri mu Rwanda irarenze ku buryo ubona umukuru w'igihugu ashobora guhagurutsa guverinoma n'amashinga abateka aba ministre ba mbere bose ngo haguruka mwambwamwe ngo ndabarungike hanze ngo ndabarungike Rwanda muri Kongo ibintu nk'ivyo tusa biboneka ko abantu bose haba no guhera kuri ministre wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda afise traumatisme ya dictature ya Paul Kagame. C'est la réalité. C'est niko ibintu mubona bimeze rero umutabazi arakenewe mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo asubize imitima mu nda abanyarwanda asubize ku murongo ibintu asubize ubumwe mu bw'abanyarwanda agarukane umwizero mu banyarwanda agarukane munezero kuko mwakino gihe nariko ndababwira uko bintu byifashe rero bakunzi bacu bakunzi ba Burundi etanu hamwe ibiganiro byacu bikurikira dukomeza kubatohoreza ibiri mu biraba dukomeza kubaronderera amakuru agezweho ciao ciao. Yes guys, nishimiye kuza akakanya kugira ngo tuganire by'iminota itarenze 5 cyangwa 7. Hari ibintu ubona amahoro akabura no kuryama bikanga. Ibi byo nanze kubirarana kubera ko hari ibintu inshuro nyinshi mbabwira mukagira ngo ni bya bindimo bya backdrop. Nge mbabwira ijambo rimwe buri munsi nkababwira ngo Kagame yanga u Rwanda, yanga abanyarwanda, kandi Kagame azoreka u Rwanda, kandi Kagame sino kurworeka arugejeje neza hafi bigiye kutubaho. Buri munsi ndabivuga mugatukana mukagira iki, ariko ibigiye kutubaho muzabibona, muzabyumva no mateka n'abana banyu bazabyumva. The thing is, uyu munsi ubu tuvugana hari ikintu ngiye kubereka noneho mwikurikiranira uhereye uyu munsi. Forget byabaye nibiba n'ibikini kihera ku kintu kimwe kandi kijyanye no kuba umuntu adakunda igihugu nka Kagame. Imba Kagame akunda igihugu yakabaye yaramaze kwitandukanya nka M23 nkuko nabibabwiye, yarakwingabo muri Kongo nkuko nabibabwiye. Ndababwira natabikora ibizatubaho muzabibona. Ibyatubayeho ntago nge menyura ku ruhande. Essence iragura 3,000. Kagame yakwitwaza umuhoro wa Homza ntaho bihuriye. Essence iragura 3,000, ikiro kibira kiragura 2,000. Right? So ntago ibyo byarangiriye aho ngaho. Kagame ejo bundi aratinyuka nyuma yo gutuka abanyamerika kuri kamera muri rubanda, gatuka isi yose ngo go to hell. Baramwumvishe kandi baranamusubije. Nyuma yo kumusubiza arongera asubira kuri kamera atuzatera Kongo wese nzamuha inzira, ati ntago ari Kabila wenyine. Muri make yeruye noneho ko akorana na Kabila byeruye 100%. N'abandi nabo nkuko mbabwini Kagame ibyo yikarakasa ntago Kagame ari uri hejuru y'amategeko. Sinarwo Kagame nta cyari cyo, ni perezida w'u Rwanda utanubaha abaturage ayoboye. Bivuze ngo nta n'icyo ari cyo kuva atanubaha n'abaturage ayoboye. Amaze kuvuga ayo magambo bongeye baramusubiza. Uyu munsi bamusubije, bamweretse ko ibyo atekereza n'ibyo ashaka gukora, kuko Kagame amaze ibyumweru bingahe ari muri plan, amaze ameza ngahe ashaka gufata M23 akayihandoringa Kabila. Nizo projet za Kagame. Buri munsi amakuru mbanya afite umunsi ku munsi ava mu biyongozi bye, sibyo? Nizo projet amaze iminsi n'amanama yirirwamo. So Amerika aramwitegereje avuga ati
twe gahunda ntidufite kuzaza kurasa Kigali ko ntidushaka kwica abanyarwanda, ariko we Kagame tuzagusanctioninga mpaka hugera uryitaka, kandi nago Kagame uzaryitaka mbere nitwe tuzarirya, nubwo banze kutumenaho amabomba ariko tuzaryitaka, kandi mwatangiye kurirya, mwatangiye no kurya abantu. Urabyumva neza? So Kagame mu kumusubiza uyu munsi umuntu witwa Kabila Kabange, ubuzima bwe Amerika bushyizeho iherezo. Iyo Amerika igusanctioninze bisobanuye ikirere ya Amerika igwaye ibihano. Buri umuntu wari we wese mwakoranaga arakubaninga, nta business mwakongera gukorana, niyo yaba ari yo kugura isambu, kubera ko niyo mpamvu Amerika imaze gutanga ibyo bihano, yongera itegeka avuga ngo kandi nundi uzafasha uyu muntu kugira ibyo akora nawe azafesinga ibyo bihano. Ibyo rero nanone nibyo bitubaho. Ubu tubaye abanyarwanda nabi dufesinga ibihano bya M23 bigahinguka mu Rwanda, kuko Kagame ari we musapota wa M23. Ubwo abanyarwanda dusapotinga M23 ntitukarizwe n'inzara dufite, tuzi ibyo dukora muri Kongo. Icyo ni icyambere. Urabyumva? So aka kanya bahanye Kabila, ariko ikikubwira ko Kagame adakunda u Rwanda, atigeze akunda u Rwanda, ko Kagame atari umuyobozi w'abanyarwanda, kandi ko Kagame ibibi byose u Rwanda rwanyuzemo abifitemo uruhare, nuka aka kanya Kagame agiye kubireka mu maso yanyu. Itangazamakuru ryanyu rabyuka rigishyigikiye Kabila. Kagame arakomeza akorana na Kabila, arakomeza afungura imipaka, akorana na M23, ni nawe wamuzanye hari, kandi bakuranye imyaka 30 yose babeshya ibintu bya FDLR. Nge nababwenge ndi umusirikare, nge nirwana intambara ya FDLR kugera kuri rwara kabije, tumugeze i Kigali, kugera kuri nkundi yapfa mureba mayiti ye nayihagazeho, kugera kuri koroneri uriya wahoze ari umuganga Mugemana, mayiti ye nayihagazeho gutya. Izo nteramwe twarazishe, nteramwe zisigaye ni nteramwe Kagame, ni Kabarebe, ni ibingira uyuza kavuga ubusa manipulating urubyiruko. Bro, ufite abana ajya kumanipulating abana bawureka abanyarwanda. Abanyarwanda ntabwo bakiri mu biganza byawe ibingira. Uri umunyamabi, uri umunyamaraso, wisha abana b'inzira karengana Gitarama, Butare, abamama babo warabisheje ubundi muri Covid. Ibyo mukora byose turabizi, right? So Kagame kwa kudakunda kw'abanyarwanda, Kagame kuba ari mafia, Kagame kuba yoboye u Rwanda nk'urwitwazo turi assets ze aducuruza, agiye gukomezanya umubano na Kabila. Nicyo kimenyetso cyanyuma mbahaye aka kanya cy'uburyo Kagame abanga azanatuma mwese twese dupfa tugashira. Niyo mpamvu twe twagiye tunahunga, ntabwo dukeneye gupfa tuzira amabuye Kagame iba muri Kongo. Ibyaha bye na Kabila, ibyaha bye na James Kabarebe, ibyaha bye naba ibingira, ntago ibyo ari byo byaha mwaje kuturaga, nta nubwo bwo butware mwaje kuturaga, nta nubwo ari cyo mugomba gukomeza kujya mudukangisha ngo muri intwari. Ariko muri intwari zabaye ibigwari, muri ibigwara aho muri gufata miliyoni 14 z'abanyarwanda mukazinjiza mu ntambara, bakicwa n'inzara, abandi bakicwa n'amasasu mwabatwayeyo ku ngufu kurwana izo ntambara. Iki kintu nongere mbisubiremo, Kagame kubera ko atari perezida w'abanyarwanda, atari umuntu ukunda abanyarwanda, atari umuntu ukunda igihugu, we n'umugore we n'umuryango we n'abo basirikare be mugiye kubireba, bagiye gukomeza gukorana na Kabila wafatiwe sanction n'abanyamerika. Iki kintu ni kibi ku rwego rwo hejuru, nukuvuga ngo twebwe turi kwishyura sanction za Kabila, tukishyura sanction za M23, ibyo byose tubyishyura twe nk'abanyarwanda ku buryo tugura gaze 3,000, tukagura gaze yo gutekesha 50,000. Why? Kubera Kagame udakunda u Rwanda. Umuntu yabivuga ngo ninjye udakunda u Rwanda. Imbari njye udakunda u Rwanda, ejo mu gitondo mugombe mubyuke mumbwira hagati yanjye na Kagame udakunda u Rwanda. Mubyuke mumbwira uwica abanyarwanda, ushyira u Rwanda mu bibazo, ushyira u Rwanda. Kagame yabaye banned, ntimukamunirwa zenguruka stade zose zo kwisi. Nago Kagame akina football, Kagame akina tennis. By the way, ajya muri za tennis, kwirwa muri za football. Umuyobozi kwisi asigaranye apfa kuvugana nawe ni Elefantino nawe ejo ndaraza mu gikombe cy'isi ne baramubwira ko agomba kubaninga Kagame. Nta yindi table d'honneur Kagame agomba kubona. Ntabwo Kagame irwa muri za stade kubera impuwe, nawe ubwe baramubaninze. Mugomba kubimenya nk'abanyarwanda, mukamenya ko Kagame ari banned. Ni inama kakanya yitabira akamuha karibu, niza bagiye gusobanura ubwicanyi bwe muri Kongo. Nta nama agenda agiye kuvuga imishinga y'u Rwanda. Ubu ngubu nta mishinga dufite, nta kintu kiri kujya imbere. Za Banque Mondiale ziri kuturebera hano. So icyo mbabwira mwese nk'abanyarwanda, ni mudatera intera imwe ngo Kagame avana ikirenge cye muri Kongo, avana amaboko ye kuri Kabila.
ubwe yabivugiye kuri televiziyo, niyo mpamvu bafungiye Kabila, avuga ati n'abandi nzabaha inzira. So uwo yayihaye wa mbere bamufungiye, arongera mu inzira mugaruye mu gihugu, bakomeze barwane. Kagame yari yizeye Kabila kafite amafaranga menshi n'imitungo myinshi yibye Kongo, ariyo mpamvu yashaka kumuha M23, yumvaga Kabila azayimanaginga no ku mafaranga yakajya gura intwaro. Abanyamerika baba babizi, Abanyamerika gufunga imitungo yose ya Kabila, barangiza bagafunga RDF. Ubundi uvuze RDF ubuvuze imitungo y'u Rwanda ya Kagame n'ibindi byose. Imitungo yacu yose barizwa mu gisirikare cya Kagame. Niyo mpamvu mubona inzara igiye kutwica, tugiye kubaho nabi, kugera naho no kubona n'amazi yo kunywa bitazashoboka. So ikintu sinari bukirarane giteye ubu umujinya, kirababaje, kuko ibigiye gukurikiraho ni bibi cyane inshuro y'ibyo mubona. Essence ejo nayizama nababwiye nti ntabwo ukwezi kwa mbere murabyumva, ariko ndabizi ko ukwezi gukurikiraho no murabyumva byanyuma. Guys, ku cyumweru mfite live uyu munsi nabonye Jeannette Kagame nawabyukira mu itangazamakuru. Nta bandi yavuze twebwe ku rubyiruko, twigisha urundi rubyiruko amabi bakoze. Ariko ntiwaje Jeannette gusobanura ibibazo tukubaza n'ibyo twatanze n'ibyo tuvuga, ahubwo waje kuri pressure ufite iri gutuma udasinzewe n'umugabo wawe, uza gushaka kwigura imbere y'Abanyarwanda no kubabeshya ukora amabara, noneho wanditse ibintu bitabaho. N'ababigukoreye baguhemukiye, kubera ko iki cyumweru bizaba ari ubwa mbere ntangiye session yo kwicara nkakubwira umuyobozi umwe ku wundi kuva avutse kugera ahagaze akanya, n'abapfuye nzabavuga, mbereke profile z'abantu bagiye batuyobora n'ibikorwa bagiye bakora n'abari bo tubamenye neza. Iki cyumweru ni cya Jeannette Kagame, ntimuzakirwe shuti yanjye. Reka turandure ikinyoma, tuvuga ukuri. Naho ibyo abantu kuza kuvuga ngo wibasiye uyu cyangwa wagize iki, abantu batuyoboye ni abanyamabi, ni abanyamabara, bakoze ibibi. Iyo ubivuga uko biri, hari n'igihe bisoundinga nabi, kwako nibo babikoze, ntago ari badrama babikoze, kandi ngiye ngomba kuvuga ibyo bakoze byose. Reka duhure ku cyumweru turebe, tumenye tuyobowe nabandi, kandi uzahure ku cyumweru mufite igisubizo cy'ibyo Kagame agiye gukurikizaho ku bwa Kabila. Kagame natarekura Kabila, Rwanda noneho yose tombe. Guys, see you, I love you so much. Naringeze mu rugo ndavuga ntago naryama ntabahaye no message. I love you. Bye.